Ingo kugwata ogeni ikirente tochieto cheru thaithatu na rweri tariki 16 mweri ni jwairi mwaka ni jwangiri 2026 amwe na ntatwire nkureterete ni Gereto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mandagitari meru kwa mbondi ya wandikani mathaa 48 kurekeria baruga ciao chagwitithwa nkathi. Lentore kugana kuchitaniria guchokeria meru nkuma akiuga thirikari cia ukabere cia ezaga meru a Minister Bairi. Susan Mwindu kuria ikundi gutumira bwega kigena kia ngafu na gutiga gukigakiria memba kuingia mabataro za Timirandi. Mwinge koromba guchiandikithia kura kiri mwaka jwa 2027 kenda bathura atongeria babega. Tukiambiria nteto chieto mandagitari kauntini ya Meru ni baezene mukana kiri mbondi ya wandikani ni onto bwa gutererwa kwa baruga ciao chagwitithwa nkathi ni baete mbondi eze mukana jwa mathaa 48 kethira batethirwa bakurekeria baruga iji bagitirimana na mugomo juo munene ni borite Minister wogima Dennis Mugambi uria utwirari umwe wao kuthingatira unto bubo gutigira bagutetheka. Muthuri Muriuki ni agutwambiria. Solidarity forever. Biama biarigitana yendene kaunti Meru na ndei biaete mbundi wandikani yendene kaunti Meru mukana jwa mathaa 48 ndikiratigirati bakitho bagita baruga segwitigwa nkathi ketwatio bakitho bagita mugomone. County Public Service Board ora ngavana ayanire mbesa na assembly approve tafadhali turi ayana mathaa 48 promotions si extra communicanda siedrwe ikweta through. Yes. Na barua si kuonekana. Yeah. Lakini common kanda in the next 72 hours kedera barua chichi tidra chikumira. Bonge bakauma ngogene na bale gigwita ngoge monkaba na enkoro barua chiao na implementation ethithikane. Kogu batwe twejeta kweja na notice. Na notice yeje tuleja na notice ya 48 hours kana ntuko ijere nyuma ya aja tukamenya mbivu na mbichi twina ale wanjani jo ntumanto jala tuleja kalikaga leo twina ale ome nilo tumenyaga umwa mantule auleja kuendelea na mbele pakiwa rigitande kaunti Meru no mwanka betha bakiandamana kathio ntubungi nikina manto jojo mbakuingwa tibaikira gukarikage kaunti inge na batulege imanto jabo thabona joja nkucha ni ya promotion Meru le ija jabo mbago to nyambodulu mapa na pale kenda bona promotions buteta bonenkero baruga jola batutu nenkairwa baruga name counties Nairobi County, Elgeyo Marakwet, Nyeri, Tharaka Nithi, counties Kithomba bate complication cha promotion. Amemba betu bonde na bali ibanjeria kuswana na bakire bubuzera ira tware asia kitale arenge ibanjeria kuswa iguna na kugura iguna na prembe tobere promotion chiao sirigere to county public service board na within 48 hours tugeta gwetia na ndi mono bakirotinya Minister ogiba mwiri uraba kondetho akibatetheria gutikira tiba gwitwa nkathi na kinyabia mwanya bia rigitani bikithwa bigitikirwa na gikukire giuturigari nyankurukiri atiri munene wetu CEC hari member wetu wa unions hizi na munkatha hii nkuthogaria bandu no member wetu ntiramenyethera na umire ki membership yetu na natwirize processes hizi ni nyari thirikari ringi ariku na bera baro e common candidate gwitia anything ikunenkerwa na ndi munene nurorirwe batwe ole tukona bugitwikia batwe kwani abo kwenda tutangaza ali atari na batwe twitayari kugoma ethera ni onjerera bukomba kuingia mantu jetu and we are ready
to give a notice na kuanjiria mugomo within the next 48 hours. Recognition agreement kabia mabira bitatambulika. Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists, Kenya National Union of Nutrition and Dietitians, Kenya National Union of Environmental Health and Public Health Officers, Kenya National Union of Medical Lab Officers. But our recognition agreement can document gagwetia kusainwa na karamu. Nkori kaba kuimport karamu gaka kanaba ka karetare kenda basaina recognition agreement. Muthuri Muriuki, Uru TV, Muthuri Kangangi. Mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi augite akarita ngugi utuko na muthenya gucokia nkuma kauntini ya Meru ni amukirite gutezanirwa kwa Meru ni thirikari ya Ruto akiuga kuma tene Meru itwire kwewa itebire bia minister Mutugikare ari na Nteto Nkuruki. Akiaria mathiko nenderecha kia nthumbi ya Bothugusu West mubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi na atariritie akari gitumi athiurunkite Meru agichwaga atongeria bakugwatana nawe kuonokia Meru iria kuga ni atere nkuma yayo tene na atariritie Meru na ijikene na nchamba cha kumirwira na ijikene na urimi na utonga akiuga thaiji na ukeneri na kinya akiuga untuire bwa Meru itwire na mawaziri bairiara na rueri na waziri omwake ndambua kuuma tene batu Meru yikene na nchamba yaba mwari ama baumite na baimunge kurura osiathi turona kinya kurura mutipati Meru bakitobu imanyari bare wa the forefront bakireitu murunge and the others twarwa tona katiba injaro Meru itwire na 2 ministers raino mwabu nawe tuciurie Meru urero twinokea tuina Mpara na tuina that rich history. Banki 44 si Meru. Cooperative Bank is of 13 branches. The Central Bank of Kenya is in Meru. No tuwe kumo papu mbesa hicho kishina kungi. It means we have money to tumira. But yes, we have become beggars. Linturi Nkuruki na ugite Meru no kaya gite atongeria bako Meru na komikaria akiuga gitumi ataragia mantu jari waziri ni ura bobethagira bakitha na bagikaragia thirikari indi akiuga barengethithia mothuku abunge ni bo babati kwithira bakithuraga mothuku jau indi mubunge ngwe wewe niyo ni ukunura kiuno wewe cabinet hii mnapanga kuwa watu mnapanga kumendanganya hiyo ni ngwe mjumbe nonto mjumbe urakari athurawa na atibu utaika muthiene mubunge wa Central Imenti kirima nguchine nethirite akiromba Linturi akathurana mwingi na siasa na agichokia migambo Linturi nethirite akiuga ni umakwaria na tokethirite akigaukanagia miriga eje na siasa chiawe tutwitithia ura Meru itirwa no tururithania nyetha tuna various opinions if we are one people na ndi ndo aira china ala wome ikeja kidi batu cio twathurana tukinya kugwatana kairi cia iturahata so much uni ndi muntu oguruthania antu ndi muntu okuraira kisianto na nkemenya exactly what I mean na ndi muntu wandu abana ndi kwa sibitari ndibiro ngabana no yoro krema bwina rapurari bukwa ngwenda kwathurana antu kwa tharaka te Meru hakuini ndathithirie bubu kubutio na neundawire mimi nikisema rekondi ya serikali nini mnaniambia kwa pale hawa shilingi 2,000 kana maana 5 muwe na heshima uenda kutusi watu wanajua kile wanasema Kiripot Randito Shaweru Reakwari etwa ni Mutuge Kare Musiasa na mubiashara Jacob Mantele uria ni muchore na mugwati mbaru wa gavana Mutuma norotete Mithika Linturi akiuga mworoto jwawe juria munene ni kugeria kuangaratania gavana Mutuma atikaritire Meru ngugi bubu ni nyuma ya Linturi kuthumbia ngwataniro ya ntwithinkia na thirikari nene. Musiasa Jacob Mantele na macokio nyuma ya miario uria wari waziri wa urimi Mithika Linturi. Mantele ni akuga gavana Mutuma ntwithingia ena umbani wa kureta amwe anto na inya tongoria. Rira Mutuma murungu amwete neema ya kureta anto babonthe amwe
bubu koywa buri udhaifu bakwirwa na kwathwa kusike na kwaria na bunge akaria na senator bakaria na MCs bonde baeta kutwitira into biria tukwenda bari amwe kuone ti weakness cia ngabana ikuone ne ngabana eno weso bokwata ni vyanto na kwata ni vyatongoria bangi kenda bombo twitiria biria bikwendekana ni akuga mathina maria ngavana Mutuma agucwira nsaira kagitaga kamuno Maroje Lenture ari waziri nejaga kumabuithia iwaremerwe itaru utethia Amiru na etikiuki akuka waziri nontoni inkuthi nyowe waziri o kilimo tobwiri kwithirwa manto ya miraya bui nto indoketie ku itobwiri gutho twina rwiro kurima itobwiri gutho twina ndamu sira yeno ni ministry ya agriculture cia kurima anto barabara mamira na araka buito na ndambiro babwiri gutho bena Bows department yeku so ofisi yeku na nyambi cia rigucia mirasi ya Bows Manteleni akuga ngavana Mutuma ni abatere kwe wakanya gakuruta ngugi itu engavana kanya areke kuono yaka ate ani no ntoba kwithirwa uti mutongoria akorwawe ntewetikia kwithirwa kiro ya nantu iko kwithirwa wani kamili ni areganite na uge wa mithika kuga niwe mutongore munene wa Meru kana Kingpin. I think kamithika akulwa kirauni kira wakireyo akimutwe winde mukuronjuri nda tware nchiru tukikaira mithika kirauni tutamwethire Kingpin wa Meru katwamwetherie musemaji wa Meru kusinwe ware muntura munene Meru ntukweu no ware waziri kerito na are ekuma na no ware ura munene ibi atoma rira muntu ena kiraoni no wetha shoko irira barabangi inkuthirikana nyamunye waziri na yete nchiro weu na aketho Kingpin na aketho musemaji wa Meru so bitu aitha shitimithika ni tike waziri toise waziri no karambe ke cabinet Kale Mutembe, Wero TV. Akiaria kagitaga kuthuja wagirithia bwa barabara wodine yawe MC Josephat Mugambi ni ainyirite moroto jwawe ni kutheremia ugendi no kamati ni akathite ngwataniro yawe na gavana Mutuma akiuga ndogwe njega gatigati kao ni tigirite maciara jawiti na mbere. Dennis Mugendi katumenyithie. Kianyongu Karimba ikune ntherone thaiso tumutumu mwea usurone na ingi kuma barabara mwe gwita ingi matinkane kujojurite wandini ya kanuni Igembe South uthondeka barabara iji are kuringana MC Josephat Mugambi uria ijikini baba ingita chairman ni atibubu maniti na ngwataniro inene iria ethiritwe ari nayo na ngavana Mutuma ntwithinkia na bothirikari ni ombite iko munurira witi na mbere buria burigaritie baba ingi ende yo gwetu korita na ndo saike kwa kurura ntu kenda tomba kwenda material ikurare akabari muno nyantu bateromba wito tuko kana muthenya ende ndona rito kuona change itutethia antu betu na intukira kana maendeleo ya permanent ngoto meagorita na pesa ciaku ngoire kurutondene kanuni wandi support yetu na ngavana eritangwe Meru yonthe ende tekumenya we no yakongele thiba bangi tukenja babari inya atongela batu yile either no ntunya bo experience kana inya akona miaka era twaria mbunge tukonsinda ende antu betu nkumenya kwamba gwethiri kwa kuranjiririe ngwende nya nara kongi nkothwane kugarito ngwe buru no ntungabana na gweta garita ngwe Meru ekari bore ekari bwonko na mheshimiwa wetu Mwambi chairman akituthithiria mantu ya mega no ntubakwethe akinya na nkona kukinja barabara yetu ije yethirete ina kaita kae mno talikanwa ende mwanke athai kuma beko ata ngavana mwega chairman na mwetu kututethia twakariba kanuni barabara iji thondeketwe imwe ithiurukirite kinya irimene na gukurukira mitirio na mina mirone ira barabara ni ira akuthura ni barabara itakuthura ringi no nturia lilio kona eritenya barabara nkomongone ukia kwalilia ntukire make kona o kene kyo kitawa iyararuku
arayira thio nunka barabara menja boya ukalilio kya kwalile barabara u ikarayira itambinguni MCA amwe na karibariuga inyingi akwisio ndeire njarene cia kaunti ni ciagirite indi mpanga yarara na cia mubunge Njompo Mwirigi irio ya Ntherone na ingi na bari mwe na thondeke ngi imwe ikathukia muthuri kaini kuigwa sana usorone toria na tugwetherio njeri wingi na city ise MP wetu na tutero pio ngwa wako nyanga toro nyaga na kawe ya motaroneka kaune kanya mauro na njara MCA wetu ni wao usiomia na wenjo ni po ukani yani ukakwa kibindi kike kathiro tatu rutira njira ngakuru siri akura ukateka naome ukyo mila barabara yangu wa chia John Po ali le boy kari ko mongo wake ko mwambi ndabuzire barabara siawe ile tie lini cia John Po no atwe njira thaa isiawe sikawatha ni cia mwambi ciamani batwe rugendo rwetu wa safari yetu kethe sawa Dennis Mugendi Weru TV wandini ya kanuni Gembe South County ya Meru ni kuma kirirugono ruu nio tukuona kanya ga kunogoka tugicokera tukabumenyithia mataro ja mubunge wa Ekuru Susan Ngugi Mwindu kiri ikundi bia Ekuru. Lisha Milk ni rionka iria rina inya na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV, entertainment for everybody. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua toko thongomia na magurija te kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana.
One truth can break everything. Sit Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushemojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Wazazi, mnashangaa mtawapeleka wapi watoto wenu kwa kutopata grade mlizotarajia katika mtihani wa KCSE? Msihofu tena. PMTI iko hapa kuhakikisha ndoto zao zinatimia. Msijali itakavyowezekana. Hapa PMTI tunawapa mafunzo wanafunzi wetu kuhakikisha wanafikia ujuzi wa hali ya juu wa kihotelia unaowapa ajira humu nchini na kimataifa. Njoo maalum pamoja na kozi mbalimbali ambazo hazikuundi tu ukawa kimataifa, lakini pia ukalipwa kwa madola. Tutembelea afisini Nkobo ilipo hoteli ya Heritage, tukupe mwelekeo kitaaluma bure bilashi. Pia unaweza kutupigia simu kwa nambari 0706 590 366. Mwazeni wait. Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu noritie ikundi gutigira nibio gutumira bwega mbeca cia ngafu iria bakuewa kenda kuringa njeki mirandi yao. Augite ikundi biria bikujukia mbeca na kuigania kiria memba biti kugita bwega, akiuga mworoto jwa mbeca izi ni kuguna mirandi ndete mabataro janto kiumbe. Martin Mugambi na riboti tariria. Bunge Susan Ngugi Mwindu nathite ikundi bora bigatumagira mbeca cia kigina kia GAF ira ciumanagia nobi cia mubunge wa Mwekuru nyuma ya kugunika na mbeca ino. Kwe dikira getoa muthambe disability ndabere mbeca bagura tuburi tiwo tuburi tuntipo tuweto tito togeni ndewa kamugeciara kinyo tuburi tuna iciara rimwe 4 kwe ungwana mbera kia ciere 4 kamucore gaciarire 3 na batomba kugura cionde bathire bagura mburi imwe bakawatana ntu bathatu mburi imwe ntu bathatu yaciara kaparika igakukare pweta kare takare kakaburi yatawata ndio kaparika waciara parika ukanenkera mwenzako gaciara kathengi kagikundi yaciara parika ukanenkera oronge yaciara kathenge kagikundi na thino bondi bakomanire na arachuke kundi kia mbere kia agurire mburi thino tie muntu tena mburi ithatu togen back. So mbesino bukwerwa kabani emde toporetera mbesino charindi tafadhali ndiye chapati ni mbega wananyama tindoku kere ndoku
Wanagauti yawa tosare tito doku lakini kabanye kidogo ibaitithanangie kendo kara chapati ukireretie kendo kara chapati ukamete mburi yaku kendo kara chapati enduge ukimama no gatandani kega tisa sawa. Mwindu aliuga ikundi bimwe bitumagira mbeca ino buraita batiri mugaru na bura bethagirwa barombete mbeca ino nto kuli kundi bimwe konenkera mbeca wabanenkera mbeca mwako kwikundi turocho bakinya files tondo ubicho boranka daina bu ngocho ba files ikundi bya nenkera mbeca kuma 2015 kaduka dere kundi tibu kya rura geta umara kyari wana banki enu we na ngiricheri tongereka wane chiathirire nuke borie mbwa urire mburi yari tabarudire ikwari na yora mono twakari nduguru twagana mbia cia thiugu ari ungite mbari cia kamwango kiri gicigo mbunge kya Marana tariritie ikundi mwanya bira bigunikaga na mbeca cia kigina gigi kya gav kiugaga gikundi gya nto barabatura na mawathe kurwa kuruna nkinyanto barabari na mirimi ya gintu ire ibamwe ba ikundi bira bigunikaga na mbeca ino nkabuterio buranko getata buranko na bori kundi bitano women, people living with disabilities, the elderly, the youth and the people living with the terminal illnesses mirimo ya gintore kana tibu itwana mpia sete bubanki haritie mama kiredio nga yake kiri gicigo mbunge kya Maraha hatindite kunenkanira cheki ikiri ikundi mwanya kiri gicigo mbunge giki emdende apa Kamwango Widow Self Help Group era ere Kamwango Kanoro Muthambe Ward Mara constituency aratoba nenkera apa Kamwango Widow Self Help Group giri ya aregani na thirikari ni baranirite na kariba Nairobi ntere cha River Road na araberekerete muthuro jwa ukiri munene wa borisi IG Douglas Kanja nyuma yawe kurega guchumiria gucokia biuria bya gitumi gukonia mpithukiro ya kanisa ya witina ntere cha uthaya ni bainyerete bageta na mbere kugwatanira na bakaeza na umwe wabo kukindana na Ruto 2027 Nelly Kithenji ari na Nteto Nkuruki. Muthandoko jwa siasa chia 2027 jwete tena mbere kwithirwa jukimata ontuku gwa ntuku ya narua Ruterero United Opposition nirwaraniritie na bamwe bakari kuma kaunti ya Nairobi. Huyu Kasongo tukiunganisha wale watu hawataki yeye. Hii ODM yote imeenda iko one term. Sisi yote tuko one term. Tunataka tupige kura 90%, Kasongo asifikishe 10% katika uchaguzi ujao. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ako na haki yake ya kikatiba kuongea na watu wa Kenya. Mheshimiwa Eugene Wamalwa ako na haki ya kuongea na wananchi wa Kenya. Katiba ambayo Kibaki alituachia 2010 ndio imepatia uhuru watu wa Kenya, uhuru wa kutosha. Hakuna mtu anaweza kukutisha atuwezi kufanya maandamano. Niriria bakumite gucua Inspector General wa Borisi kendethero agicokia ikonie makarika jareja ari Ruterero wa uthaya yareba ugete ate Inspector General nombere kwithero akibamatuka. Sisi tumekuwa hapo kwa Inspector General Police. Tulikuwa tumeagana, tulikuwa pale wiki mbili kwa sababu ya vile polisi walivamia kanisa Udhaya kupiga wamama na watoto. Vile Kasongo aliua watoto huko Kiambaa Church, akachoma watoto na wamama 2007. Amerudia hiyo tabia ya kupigana na kanisa na kupigana na wamama. Inspector General akasema turudi leo. Kuwesikia tunakuja, akatoroka. Tukaambia IG tunataka wale polisi ambao waliua Gen Z wetu mwaka uliopita na ile mwaka ya 2024 wakamatwe. Na IG Kanja amejifanya yeye ni mwerevu. Leo vile tumefika huko amekimbia. Mimi nilipokuwa makamu wa Kibaki, si mnakumbuka? I was the vice chairman of the National Security Council. Yale maneno yanaendelea Kenya hii ni terrorism ya wananchi, kuvamia makanisa, police kusukuma magoons wawe goon na ujui tofauti ya goon na police. Hiyo yote ni mambo ya terrorism, na hiyo barua tumepeleka ng'ambo kila mahali kwa ICC. Leo tunataka tuambie Kanja tukiwa Nairobi
IG Kanja, you can run but you cannot hide. Kiri mucemanio Jojo ni bainyerete ngwataniro yao kenda gutigira Rais William Ruto na kuwa watamu imwe. Na sisi tunataka kuhakikishia nyinyi, sisi katika upinzani tumekubaliana. Mimi Rigiji, huyu Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Fred Matiang'i, Martha Karua, Justin Muturi, Mithika Lentore, tutatoa candidate moja wa kupambana na Kasongo. Ate munasemaje? Antonia Wero TV, Mbita Nele Waketenchi. Harambe! Hakari Mutindwa ni baritete maoni jao gukonia ntaira cha guchwa roji onde kuonekete thine nene ntere nyingi kioneka gutigwa bationete roji gwantu kukathumba bamwe bakiuga thina iria nene ni kwirigira murojo kathita bakiendekithia thirikari gwa kadami itakaria kathita kena miaroji Muthuri Muriuki na andikithite maoni jao. Kwa kagita na ndiko thuta kwena umubaroji kitumia kariba mutiriro kangangi na ntere ingi bakotha bakiona roji ntikwenka indene kiumia situ kuromba karibe tubonte tembe kugwatanira muno roji ro kethena some storage tank na kinyanto baba kulima na roji paruguru na area kari tukubaromba tumbe kwitha turi gintu kimwe tumbe kutwaranya turi gintu kimwe nikana tukiro komba kwiro at least komba kuingia roji na area kana tukomba kujiro kunywa naja ndeni ya town mantu yo komba kumbeka ora kwagirite akendo ntubu babukithira kampuni ya roji emewas bagotanete na tana etha bagitirimana nikena kubangora dam iketho egakwa na dam iria iketho ikithia thineji aria twina engineer jetu jaya tumikuma thirikari nene ya national government patumi bukurukia through the Tana Water Development Agency baba twikaba kwagirithia nduji ndene ya Kenya kakuwa na twina ofisa jetu yo kona bakalinde gurwaja aria tukwagirithia ruji kana twithe kuithia project ya twike kuromba thirikari kagitaka nene muno ya dam ya Kadita twina geni betu engineer betu kwambira kuthima dam ira na Kadita kwambira narua nikenda bomba kuithia some facilities tana dam igatika kuthithwa nikenda tumba kuongea ruji aja ndene ya town yetu na ndi kuringana na uge mbwakari baugitenda mwite ketho gyakwa ne karigire mantu giboruji ndo nyaka gitakara miurira wa ruji ro ketho rwa tikenda mwizi ro ketho rugitetheria muno tuko kwetho kwina rwo rendo rwiki antu amwe antu aru rurira kuura rwitotheri rwita kukura nyumba ndia Tana River thirikari ikatutetheria na dam siuba kwenda wikira I think cia tutethia na Meru ketho kwina nyaru irumba kurima mere mingi Meru ni wite mwanka ekaetho ena thine mbingi antu bakanjire kulauma na utheri lakini mabandiliko ya lia borehole siombe na kuenjoy borehole nyingi kenda siombe otede the only solution ni kuruta resources ya roji kuma tekuma muro na nonto muro yokaumba kuma itadari yogareja tukomba kwejerwa ndamu injega Meru cia ku install roji ro bro eka bwega kinya gitarengerera kwarita thai tutumba kwetha tukirira no twina ndoji ndamu ne chietu wendi baona ndi ndikutikira mabisa bara bonde bosu kumembera ndiji patigire ndamu egwa kona mbwe nikenda thineje ruji ithwe kithira arikia ndamu nikenda ujo tugaro mutwaro ta project ruingi muno kombo sa Meru for the many years to come tukombo kundoje from the dam na nikenda tukomba kwitha tuna drive water na this type of competition kana the scarce resource about mamutoja ruji ikombo twika ya kudira tuthithie ni ndamu eje ni implement we nikenda yomba ku correct roje gitare twitite mburene eje twitite mburene nini e correct roje roro twikinya mweri jwa kenda na aria tutithira tukiara yampa thine roje kairo no tukwina roje to correct ite iru antu betu bakomba utumire gitare Muthuri Muriuki Weru TV mutiriro kangangi MC wa Thwanaji Mucho inanyagitie itangi bia roji kirikundi mwanya mwanya wodine yawe bubo nikenda bona ntwaega gwika roji ndiria barona kenda kurigeria kwa ira mitungi na mugongo ontuku ikauma. John Thiga ni agutariria igikeno kinene gitari mwanga kiria memba ba murandi wa Ruyi wa Miricho wandi ya Thwana giciko bunge atigana West na bwe nyuma ya kwamukira matangi nkutho kuma kithirikara kaunti Meru kurukire MC wa Neji Muchoi matangi marabakuwa makabateithia bonene kiri kwithagia Ruyi kumania na murandi uyu wa Ruyi na arabakuwa bethirite bakenga ikawa kagita kumania na kwaga matangi tamama na ndi itojoga nkatho muno kiri ngabana wetu aikwacha kureto nkatho ni batu sana
nontu antu ba bonde bare ao iba kuibo ya na inya sana kuwa mukire nkatho chietu na mwashimwe wetu Jim Muchoi kinya ito munjogera nkatho muno nontu bambere no mupango no ayo bangite na nontu natwendete atumatoa matangia matangi ante thio kulukira tului turangwita atuo nkayukia tului turangkuona nkona ria tangi nekira na ntukwera laini era nyuete rante nyuete ngaita ange mbe ya ruomba norie onde chokia nkatho inyinge itecia kwaneria kuma ke president kwe yake munini oke kendeke kwe yake ngabana mwanka kenji no nto mathithio yara bagwithete mathithio yara yetawa yake yao oni nkaria mwekoro na nditete mutongi mwongo kwa kwera rwe munyarithi Bwana Yesu asifiwe tega totore gora otogera mbagura togera akatoka rutwa mutongi mwongo totaruterwe inje Muchoi weto na ngabana weto Naruto nikenda twikaira rwirura baite kulaunchi na michi yetu tukonoria kuo nikenda twitha twina turia bwega inare ndi bali na mugambo uyu kiri bara bochindana na MC uyu bagiwa nontu batwire batona mirandi yothi na mbere tera Njimu aumbite kuwa kibaretera kiri utongerie bwake ke barabara inyiche hukuma ndene tutona maramu batu lakini mwanga taiturambia kwa na maramu itonete Bwana Njimu akiya kinya na president atuambe cha empowerment kwa bikibiki na kinya kinge kuru na bo inya iba imbe cho na ikundine kinya rero tukunywa ru no rugeta kinya nangi no twatona nene rugeta nangi no kinya tiane nene lakini nende ogulukirawe tomba kona kithima ki oni ndare kebiru waria oma na muntu ra weyera na taito yeyera na ngabana yeya na Ruto na ingochogeria Ruto nkatho are ko are no ntobo to ataito chaorete anto baba yete kopinga Njimu bareto atia ndelewa bareto atia ndelewa oteonge mbombo kolokia no nto no Njimu ende ngochogia nkatho renge no nto itorero renge itangi bira atoere bato toroma kuraya tokagera metongi nyara ro muri tokare manu ginye thiara wetete muchie okiano konwa torataira ro enda ndataira ro ekachulia na ngaeta buranga ekira gwa thainga ekira itangi na bano kiripoti ntho cia weru kuma gondi ya thwana gicigo bunge atigenewe Simbeta wa John Nthiga akandarathi na bange baria bakubanga kuritaniria ngugi na thirikari ntuku ya narua ne banenkeri moritani za gitumi jegie gutumira mutandao jwa kinande kenda kurigiria unkumania na kinya waya ni untu kuri akandarathi bethirite bakiendia into na kinya motungata na mbecha chiriguru bonene mutandao jojo gatigira unganania keri abiashara bonthe mono baria bari na mawathe mbeumbithe na kinya ekururita mwaniki na Botichi. Thirikari nene ni yosete ikinyo ria kuthomithia avuri biashara aria marenda kurutithania wira na thirikari uria magatumagira njira njeru iria yambiriritwe ni thirikari ya kuvesana mawira mama kana e-procurement. Guku muvango uyu muceru urongoreretie gutethia thirikari kuvurana na ungumania na utumiri mucuku wa mbia cia thirikari. Among the advantages, one is transparency and accountability. And also we are eliminating the use of manual system, whereby some files get lost in the process. But through electronic government procurement system, all the information are stored electronically. Mwenegeti wa avuri biashara thiini wa kaunti ya Embu niwe Mugomati akiugaga muvango uyu ugatethia avuri biashara kuvewa kandarathi ino gutari kuthutukania kuona kengi kandarathi ino ikoretwe ikivewa andu wa aria amwe niguo andu othe mabata gukora maina kanya ga kuruta wira wira na thirikari na uko ati matirathutukanwa tondu maita maria mengi twikethagiria thirikari ina andu wao aria mathecaga wira ukethagiria wira uraumire vandu fulani ng'ania nike wavewa wira wengi ukaumira vandu fulani ng'ania wocio nike wavewa koguo kwi contractors engi muno macokete gutuika no maveca gwa wira no wira ucio ki advertise kana ukiumira tutikorwo tukimenya no twaroria vandu fulani tukona mundu ucio no akiora ruta wira no akiora ruta ringi no akiora ruta ringi wa uguo ayuthi atumia na andu aria mari na mawathe riu ni magukorwo na mweke mwega wa kugwata kandarathi cia thirikari kuona cionthe iravecanwa na njira ya waragania te andu nginya aria mena mawathe
othe wanao nĩ maretikirika kuruta wira na thirikari na tungiruta wira atia na thirikari tutakwiyandikithia koguo ni turaona kwina bata muno nundu ni twakorwa kavinda kwa kavinda karasa wa musiri